Kagwala ngumakoti olotsholiwe iwengu nje lezi ezikhulumayo ezithile zehlelwa impilo angeke ngize ngizenze lutho futhi angeke ngize ngiziphendule ngoba ngizophelelwa isithunzi ngehlelo isithunzi kagwala bengabe sayibona lento yabo nomntanabo ukuzithoba kwami kanye nenhlonipho yami futhi akusilona iphutha lami ukuthi ngiphumelele ngisesemncane ngaba nezinto zami ngisesemncane ibona futhi labo bangithukayo abathi ababafuna usabawela ngifuna nje ukuthi cha umnyeni wami ngiyambongela ushaya intokasi impela ngoba ngiyethuka mase ngithuka naye izisheli zami ebezingifuna phansi ngaphezulu and abanye bayangazi ukuthi ngubani ngiyiphi lentokazi eyayitrenda ngamuphi unyaka ifuna izinsizwa zayehlula yazehlula lezo nsizwa so ke abantu vele bazokhuluma futhi noma ngingabakhombisa iID yami vele uyabona yasebethe nje ngina 45 ngina 50 kanjani akusho lapho ukhuluma mntaka baba izinto ezinoba bengana abathatha behlukene ngebongo hayibo mina umyeni wami wangifica ngiyintombi ngithe nje phaka wangiqhumisa kathathu intombi iqhumiswa kathathu so manje ukuthi ngizodaza nezinto ezingazi ukuthi umntombi bazo baphelelaphi okwesibili dedewethu abazi ukuthi uMjolisi akangibonanga ngigqoka uniform yasemsebenzini uMjolisi akangibonanga ngidrive iMercedes yami neLexus yami wangibona nje ngiyisentombini futhi zaphelele zizinto kodwa wabona mina wakwazi ngamo okwakufanele kwazi emva kwesikhathi nakhona futhi mina ngangingazi ukuthi uwumculi ngezwe nje abantu sebesho ukuthi lo mfanele uyacula ngangingazi nje ngangibona insizwa nje naye nje ebona intombi so ke mina igama lami nesithunzi sami ngikusebenzele futhi abazali bami ngibahloniphile abazali bami bayaqhenya ngami uyabona ubaba wami uyaphenduka ethuneni la kakhona ngoba lokho kwenziwa umnyeni wami akwandele umuntu nalokho futhi engiyikho dadewethu akwandele umuntu akhashit man damn it ayi noma bengakhuluma bazokhuluma nje futhi kuzodlula nje ukuthi nje wishi kodwa ke ngibaqhaphazile emakhanda nanokuthi ngeke uthi ufuna ukugana inhlansuthi ube yitendele emcimbi ukhulume njalo bayongixolela ke labe bebemposta ku Facebook ko TikTok ko WhatsApp insizwa vele iqala iqale yafunda yase yambona unkosikazi ufanele ikhaya la kubo yangizathi dewethu ngoba mina umnyeni wami akangikhethanga kwababili kwabathathu ungikhethe kuyinkulungwane zentombi wasathi ngikhetha lentokazi yasemsini uma dlamini ahamane shila demet hayi ngiyamvuma umnyeni wami ukhethile hayi sewungazamazama umhlaba bethini bekhulume bethini kodwa okusela ngumakoti okubakagwala imini uNdlunkulu nabayolandela umnyeni wami uyobonisana nami futhi mangithi cha lo mnyeni wami ngimboni kahle ngiyobe sengishilo ngithi unjani wake sithathele uyayibona nje leyo nto dadewethu injalo nje mntakababa futhi phela ke emntombini vele nje uyathuka nje intombi vele uyathuka uzulotshola uzuqede bengiyini mina bethu kusile ibhincwazi wangena ethuneni bengiyini ke mina. Sanibona bafethu kuzo zonke indawo la kuthe kwafinyelela khona le video kuyintokozo ukuba nani kule channel leyo kobe kuyi voice note yomakoti kaMjolisi ngemuva kokuba abantu bengene einkundleni zokuxhumana bakhwela badilika kunkosikazi kanye nakuyena uMjolisi kuyokhumbuleka ukuthi omunye wabaculi bomaskandi osamncane onekhono elimangalisayo ngemva kokuba elobolile abantu bathe mabebona izithobe base beqala ukuphawula ukuthi hayi umakoti kaMjolisi angathi umdadlana kunaye abanye bethi pho kunani abanye bethi cha umncane so amaciko abesho into engafani-ke nabantu bephawula ngendlela ababona ngayo kepha-ke ubese eziphendulela kanjena-ke umakoti kaMjolisi kule voice kade uyilalele mina nawe asike sihlangane ku-comment section sive uvo lwakho uthini ngokuphawula kwamakoti kaMjolisi bokumele aphendule nobokungamele uthini ngabantu kwabe bekusho okwakho ukungena ku-comment section ungakhohlwa nokucindezela subscribe button ukuzokwazi ukuthola okulandelayo danke siyabonga.